Tamua le Samoa Entertainment TV mai pia usi mai lau whaafonga. Wa ta ape atoina i tu ai a inga manu u tangata whainga ringa whaavai taimina taunu umaila so tolu se fulu o ki topa. Wa umoro la tolu waya sa whaano fo esea. Peta ul whaautua ngal pulenga whaalavlave tupu whaafose ili New York mo la towia. E tatawana whewa i mamask po talifonga. A wula so ona whewa i polisi fitu waso. Au whaautua ina e no fo ili fale. Ai tau fiofi marie o lava il taimi tala whenga iai un whiwai. Ta ua fo el pulengo le nia, ko leo stofio le vaia so nei, e tala no ai lesi lua se lau mo ntupu tangata o fuafua e malanga mai tonu. O wha mole mole mai eri komiti e tamu whai tali fonga pe aru le taulanga ia pia po ni whiau wha pisinisi. O le tulanga le tamai o tui le ua iwa su 5% tangata o le tunu ua uma o na whai tui mua o e anga vaa. Ai ono 5% ua uma na whai tui e lua. O le whai unga le mai aso taunu waitui mo whana wa onga sfulu lua le sufitu tau sanga le mātua. Ma wha ngā solo ia onga le vai aso nei pe on ta ua le pulenga le fono talui nei. Ma le au wha asala lau. Ai o le ngā lulue wha atasi la vai wha asao Samoa mai le wha mai lea o lo wha mafa fo i wha utua ngā ta ita el komite. Sao no alta ita i fono le fionga anga fili shem leo. O i tuwato wha apene i lo ai le lango le tunu ma tau tua nai wha whano 5 ma whaita li fonga. Inisio Tala e te taulava na atuare laulau a fono al komisio tangata whaingarwe ngā le malo po le pisasi le Public Service Commission. Le ono teitei fono ai le fionga a lauano vau sa epa. Peon whaailoa mai le fionga le palemia fio me nao mimta a faltofi ai o le sunga nonu le maunga sale i mua va ai. E avea malesi to tino le komisi lea. O le sunga nonu le utele tausanga o ngā lue mta tae a inga ilona tofinga ua to whaitu ne iai. O le komisi leo tangata whaingarwe ngā sa teitei fono ai le sunga ai ono mo se sua. Le usui tulanga ai la wano vau sa epa, whaatasi ai, ma le sunga awe lua Samuelu e nari, whaamali ei nai fo il nai tu tino tā ua, e pe on sauno ai le fionga le palemia. E le o solo muli le matai o le fio anga o malie mai le lisi o suita vai no foli tu malo sa nganga lua il palemene, le sunga whaalongo Ivan Chantong. O whaalongo e to atolu iai matai o le tu malo le o lo tau vā mai lalo le fua le fas. Peitai, i le mai tau pau leo le matai mai malie, ai whaatasi ai maisi matai e to atolu ma le fio anga wawhenga, ma leisi fo i mai malie mo le HRPP. O le no fua sa nganga lua na tue mamuru ese, mai le na manu malo le whai ungol palo te tele ya aperi la soiva talu whai ungal wha amsinonga, ina watangi sui tūlanga lua ma walai vau pātele sio a hem whaasanga, ya Sayuli Wellington e Sayuli. Peitai o le tāpena tuai o le tu malole il palo talai titi o wha mawai ai le pule nu o malia mai le ngā luenga o le sui o le nu i le malo. Ai tau wā mai lalo le fu al HRPP, whaatasi ma le sunga maulono Tavita Amosa, sa tau wā mai fo il palo tele o Aprila Soiva i le HRPP. O le pule nu o le fiu anga o malia lea i alu i lalo le HRPP o le a whalo mai ei nei, ma le sui e to atasi o le fas mai malia foi. Le sunga whaalongo Ivan. E stanoanga ma le sunga whaalongo na iata ua e te lelo na awa noa mai lo na nuu talu o malie lava e to o te le atua na tangata palota na ilo tua na i ma whenga. Sao no te taifono le fas la uli le mali e toa e tolu lava ta mali i po o matai o le tu malolea e awhiai fata mea fau, fata Ryan ma whaalongo Ivan e fia o umalava le palota lai titi i lalo le fas. Po le vai aso nei, e mawai se ata whaatatia le whaasi o lato sui tau wā mai sa nganga lua. Le whaatula nganga mai o tangata whaingarwe ngā le malo le whaas, e au fiai le awa noa u whaalawi loa i ofisa sili, o lo ia mana o mia le ofisa loa i sili peitai, o to fiai nei le fio ngā tui loma Sene Retzlaff, e le lau po le komisi, a tangata e mata i tuina tutongi matupe maua a tangata whaingarwe ngā. O le komiti le tolu fo i ona no foa, ai olo oava noa pea leisi talo na tuua le malo e le fionga a matatau le itia afa le saa. Sao noa tui lo mai lunga o lana i tu lau wha asalaunga Global News. Isa la ngona ia te ia utofi ai mai se ai lava o le ngā lurue wha atasi ai ma le sunga muli talo ma afa masanga. Na te mana tua le tele o taimina ia whai ai ni fol sanga i lunga o le komiti lea mo isi wha ala poptonga tu maoti mai o le wha moe moe ina ia wha leo atu manatu. I tautua nei fo i te mali i na mai tau inai le ave ai o le malu ma pristeni te mai tai mua tol mai lua fe mal fitu mo le Samoa Chamber of Commerce
ale au fai pisi nisi, na iei fo ilona sao le tāpenanga o le whaalapa putonga tanga tawhainga ruenga leipa whaalwao malo talu luafe ma le valu. E ese mai isi mta whaioi o lo o iai le sao tuiloma, o lo taitai whono i nei le Samoa Business Hubs, o se sui o le laulau o le Teen Challenge Samoa, o tina fai pisi nisi, pule le Samoa Global News, ai o se sui o le pulenga o le Joas, po tangata whaasalamu tu Tala Samoa. Talwhae u o le whaatupula ia o amanoa whai ngā ruenga ai o tupe maua, isi ia o whaamanuianga o le amaua e tangata o i tu malo i lalo le polkalame tasi miliona tala le malo, le u amatali ai nei. Ewu ina na ulsultasi miliona tala al tupe whaavae whaasafua mo le 5 tasi tu malo le tursanga wha al tupe mo mua u amatali ai nei. Ai o i tu le leo le polkalame ina u amata lava le whai ngā malo fōu malu loa. O vai le sultasi miliona mawail ta ilua se la wafe tala mo masina o lo toi o le tursanga wha al tupe le nei i tu malo e 5 tasi. O amatai nei fo ina whai o fono i tu malo e te penai la tau komiti ngalue. Mai oisi na wa wanoa whai ngā ruenga mō tangata lava o i tu malo. O le ao fiai o la tau tutongi tono le vai ngā tupe mua. E te penai ofisa mga ruenga amata o le wha ngā uina o poloketi i tu malo uma. Mo leisi valu masina o toe. E o tuai leisi tala o le tupe o juni o le tausanga whau. O el wha moe ato le miliona tala e atina e ai tu malo te tasi e 5 sfultasi. Mai lona tala wha atau o le tupe i le tausanga whau. Ai o angia mai so ta inga tele vavave polenga o le itua ngai il wha ngai nai ele malo tupe ia ili taimi o le piliota o le palo tala i titi. Pei ta el porkalame o le miliona tala le itu malo. O le isi lea vaenga o le anavatau o le malo na fola le tusanga taluai. Le ua amatai nei o na wha ngai o ili amatanga o le whainga malo fau. Ai le tuli loa ina o le ulua i se lau aso talo na tula i mai le whainga malo fau wa Samoa. Iona tala wha asolopito. Le fast po le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Fua ilana anavatau o atangi ai le solo pea lava o taulumanga ale malo ian fufua ngā lua lumamau e pei ona sawai. Sao noi le fionga le pale mia fia mena o mimta afa le whaatalanoanga matustala o lo o fia avatu lava se vaenga o le tamau ai ngai fia tu uatu i tangata o le atunuu e awalatu le tupelea. Lo Samoa Entertainment TV mai pia, toi wheloa i le aso a tae au i le alofo le atua whaasoi fuaya.